Mukonyo umre wense Dr. William Ruto litukolera nikagendrete ne sabari yaye imeye county ya Nyeri asaliganirwa n'umugavana we county yo Mutahi Higa na boigo asomu bunge umathira Rigathi Gachagua aikerana ase ensemeyo Ruto nikate yagune serikali yaye nirigetigo chiko bakorera abakenya maya ekerago chikoso asobora ikakwana amo nabalisia na boigo na abwatani bechi kanisa gati ya kanisa ya PEFA amo neri ya ACK goetani abarayikiri busato niko bayikirana sensemeyo igakorera gote abuna kero kara kore kubo murayibwense Ruto nigate banari getiko chikoba umurisia tigatonyore oroboti ruwa senchira yoboyikirano no murikito Sara Nyarangi Ontita Kingaki ense ya Kenya ekwearegania guchako korobo choli omwaka gocha nigabarai ao bali bakuriya ebirego byoborai mense ya Kenya baboliwe gukora siasa chomorembe eliyokwenekia obwamate obuya Omokonyi bwomorai bwense Dr. William Ruto nigatebire buna goika okobwaterana kobe aroro gati yabarai bechikanisa elio Kenya esukebosyo hata katika mambo ya kujenga kanisa going into the future. Serikali yetu tutatafuta namna ya ushirikiano zaidi na kanisa ndio tuweze kuwasaidia muweze kutekeleza majukumu yenu kwa sababu inatusaidia kama serikali. There must be greater partnership between the state and the church so that we can find ways of supporting the church for them to discharge their duties, because if you discharge your responsibility, it makes it that much more easy for us as a government to move things forward. Ruto oyumerana nabarai bechikanisa ase kanisa ya ACK St. Peter's imeya Nyeri nigate babuna chingaki emeremo ya siasa eraere nigo arabe omo evangelist asengencho eyone meremo emia asoko mokorera Nyasaye. Maneno ya kusema tuwakumbuke watu wanyonge si mambo ya askofu. Mambo ya kusema amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea sio maneno ya kiongozi wa kanisa. Biblia inasema ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Na nimeambia hawa maaskofu nikimalizana na hii kazi ya uongozi mimi nataka kuwa evangelist. Kwa sababu nataka kuchangia wale watu wataenda mbinguni. Nigo boigo airali bagali abene gukwanera igoro ya bottom up economic model omorobelia teba orachiko bakoko bakonya abakenya bonsi. Mukisikia tunasema bottom up, ninyi kama Wakristo mnaweza kujiuliza where is this coming from? Maneno ya bottom up nataka muandike Zaburi 113 na mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini na Mungu humfanya mtu fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme. Haya ndiyo maelezo ya bottom up. Nigale no kwegana buna na chikubwa ekirgo kyo president omwako gocha asate babuna takumeti na mangana ale gocha bosyo. We are not worried about the future of Kenya because we know the God we believe in. We are not worried at all. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.